Imbag nga bigat kanya yung amin dito taapukit ta mga lakamiti aba-aba. Yan, dito yung aba-apukit ta masida na imas detoy. Oh, mga laak iti bagas iti awa. Ikami daytoy iti laing ken gatahong. Ay, kang aldaw apo dito sa ini, mga lakamiti aba ana. Na imas ti aba-apo. Dito timang palang to iti bagas ti aba. Deta nagadong aba dito ini oh. Babatit pa sika apo nagimas ti ni oh. Sinagadong prutas dito oh. Makita ada timang kada dakuan. Well, mga teman ti bagas ti aba ita. Kakatawa ni karuba. Karuba ka ko ti bagas ti aba. Takutik man dito ini. Ayan, dati apo bagas iti aba. Nagimas dito eh. Dati apo kita ikanta iti laing. Yan laingin ta dito when laing ken ikanta dito iti gata ti inyog. Samo ibon lawan ikam ti batik nga sili ta kita mo mabsug ka. Para nabsug ka iturog mo na high blood ka. Dahil apo iti aba, makita yun dati aba. Dito apukit aba nga makan nga DJ. Aba nga DJ Dito apukit aba nga makan. Apo, magkakaroon bilag Pilipinas. Awan ti makanin apo iso at pagpag-utay ti aba. Kaya agpakasita man ni. Ito kan taman dagiti kwa. Nagpapintas dagiti yung laman o dapat ti gumamela iti nga nag-beautiful oh. Kulay yellow. Kinig to yung mga lataman ti parpariya, tanagango ti pariya kun. Oh, dito kit red nga gumamela nagpintas oh. Kada ganyan mayat agmula ti kastoy, imulaan kayo kayat yo. Tukulim lang nga kasi tamo itong kill ti bagas ti ava na. Oh, nakado dito eh. Dapat apo ti aloe vera oh. Yan. Oh. Ti aloe vera apo kit pampaganda ng kutis. Yan. Ito po ay is gamot, halamang gamot itong aloe vera. Yan. Mabalin nyo apo nga igudugod no dati gatilyo. Ikanyo ti lemon, kinahani. Ayan. That is a traditional pagagas iti gat-gatil. The good yung apo kasta. Hindi ito yung mayat pa iti buok. Kapos ko rin na ti buok. Dito iti makunkuna nga aloe vera. Dito yung apo ti bakong. Bakong dito bakong dito ano mamang? Dito ti bakong apo pampakilis met ati kudir mabalin nyo igusdugot tarupa yo. Pag agas pay apo iti agas tilitig dong bakong. Eta agas tilitig. Gumamela. Ti gumamela apo kit agas ti busali nga asawa ni busala. Oregano. Si oregano apo ti maagasan na dito kit nagado. Maagasan na iti problema ya ti bulsa. No da uyik yo apo pispisin nyo dito oregano alam nyo de katas na inumin nyo oregano. Oregano nga asawa ni oregana. Dito apo kit kalachuchi nga bonsai asawa ni kalachuchu. Ayan. Mga nagpipintas ng halaman oh. Nagadong aloe vera, damay aloe vera dito ini oh. Aray ko. Dito aloe vera apo manin. Oh, nagpintas ng aloe vera. Hindi ito agad pakita kanyayo apo Dito apo ti aba. Aba. I've been cheated by you since I don't know when. Aba. Nagpintas o kulay batikan nga pink. My favorite color pink and black. Nakita yun, dagita nagadong mula. Pintas dati ako ti makunkuna nga lipstick. Dati ti lipstick ka makunkuna. We? Kadagi dyan mayat ag halaman, PM me. Dyan messenger ko, June Dolorico. Messenger ko dyan nakafocus ti lupak, nakalipstick at ti pink. Ay. Apo. Magabanog dito Pilipinas. Diyos ko, alam ba ninyo na baha dito? Bag ko naman ta Diyos ko. Ang ganito lang ti danom ni.
napirpirdi ami nga mulmula iti pagpagay iti bagas ti aba na. Dati aba agalos tayo ti aba, si kamay katuya. Dati ti aba man. Dati ti aba ah. Apo nagdagsin dati lupan at tika. Dalusak dati aba. Yan dalusak dati aba ah. Deta ti aba, po nagimas ka. Deta ti nyog, duwangan nyog. Laukan nyo ti duwangan nyog nga kasta. Nagimas. Imas. Yapong. Ayan. Yan ka, nagiging mayot mangantikas doy. Napintas dito yung akwa. Matang kayo, itilakok nga bagas ti aba. Nagimasin, napnuan ti bagas ti aba na. Ayan. Yan, ken makita nyo, nagimas. Ay. Bye-bye, guys.